Walo e lau maria hau eki nerei ai tongo tau tau kau wataha I he whiawhi tōna ki koeni. Whamafola ai beni me hau au e konfenisi mei hapai meu mei he ho mama o mamani. Ai koe whiawhini koe konseti whawhiawhi ai konfenisi. Mea motonga mea mai koe I whiena konisi tau hamu pilo lewu. Na uata ngai whasi tali pe e taimini. Kai kamata ai katoanga whiawhia koe o e whiawhini. Koe tau whiawhia pe tau kau whanongo kau mamata mai. I tau Facebook koe Broadcom FM Podcasting. Pe voke letio walfitu poinima FM. Mei Amerika lahi, mei New Zealand, mei Australia. Tapa katoa pe o tongani whepe whitu ke mea mai mea I. Ki he Facebook koe Broadcom FM Podcasting. Pe mo letio walfitu poinima FM. Wai tatali whiawhia mautou. Hoi whiawhi koeni o ku tuu a ea hangi kau ku ki yang ki pe kau moko pe whalata pe ai o tu hapai ia I he whiawhi tōna koeni kai whamalo ai pe ke ofisi sasue san tau taina tonga pe woki kia o sana tatafu pe mei San Francisco ko io pe woki kia mautol ko ia me kia te wita waikona mei he makakuwalu mo hapai tahawa. Pe woki ki he kautaha TCC mo Yuko, Friendly Island Bookshop, MC ko iengi tapu. Ko programa whawhiawhia e konferensi. Ko tau lotu kamata, e tatake atuia e tangata ik 5 kausea e vai whanua, so siua, saluni, taua taina. Kore ke kau iwhige na o ombea tau himi, e whai atu he 5 kausea ha tau lotu. Malo au pito. Lau atu pea e vesi tulaki, pea moto iwi mai mo e vesi whakaosi. Ni mangeau ni mga fulu, ni mangeau maono. Monu e kakoha monu e tau mau hai ki ofa, tari e tau lotu, kau he tau mea kotoa. Iai ha tau mahi whakaha ki he o tua, aluatu o te kaki, tene kau I hono fua.
Kau whataha pia moe tala loto, ai punake I he fia fini. Monu e, ka koha monu e mau mau hai ki ofa. O kune tari e mau lotu, kau hei mau mea kotoa. Whawhetai, ko e awhiona ko Immanuela, ko e otua o ku awhio Iho mau loto lotonga. Ko e kaweinga whakakonferenisia, ko mau kamatani, I he wanoa wanima, ki he wanoa wano. Ko e mea te pue, ko ia te ki mautoro ai otua. Whawhetai o kai ko haotua tauma mao, ai awhiona. Ka koe otua ai awhiona o kuke awhio, Iho mau loto lotonga. Pe koe mea Iho awhio, Iho mau loto lotonga, ko e kau vai ki mautolu, mau maalohi noa. Ko e kau alu mo foki ki mautolu, o ke whakatontonu e hala ke mau fou hanga tonu ai. Hanga e pe ko e kōsperi, ko au pe ko e hala, moi mo oni, moi mo ui. O ki kai aha tae au, ki he ta mai, kai fōu ia te au. Mau whawhita ia te otua koe uhi koe polo kalama koeni, ai konferenisi. Koe whakawhie fia, mo e konset, koe uhi, koe lotu maa oni ai awhiona, o ki ai hono whakawae. Pea koe whakawae koe ia, koe seniti, koe uhi ke lava, ke whakahoko a ki ho ngā ue. Maulotu ki a te koe e otua, ko me haene ai presidenti ka mahono hoa, ai sekretai lahi, pea pehe, ki he kau, whaiwhikau pōre, mo e whaiwhikau sea, me he otu muri, mo ngā sias ko nau lava me ai. Hene whaiwhikau sea, pea me wawau lahi, ka e umaa, ai kau pōre, o e ngahi wahe whanua, tonga iki, ka e umaa, a wawau lahi, pea pehe ki e whunga whanua ki e ua, niua mo niua, mau whakawheta, ko e uhi koe mau whakatahataha mai I he pō koe ni. Mau lotu ki a te koe o tua, tuku ke whotu, ho laumari I he kātoanga te mau whai. Pea tuku mua ke hange koe ako naki, ai apostolo, ka iaha mau fia I he fia fini, mau fia pe I he eiki. E o tua mafi, hifo mai ho laumari o tataki, ai ngāwe anga te mau whakahoko I he fia fini. Pea tuku mua ai merino, mo e wheo ofani, ai awhiona, te mau whai ake ai kātoanga o e fia fkoni. O ngona paketari, ai loto ku mau whai, mau loto kore ai ngahi meani, Ia Sisu Klais, ko ho alo, ka ko mau whakamu ui. Tapu pia moe awhio ai otua mafi I ho tau loto lotonga. Tapu ki he kere tupua o e lotu pia moe ako holo mamani. Tapu atu ke ngahi tuunga kotoa pe mo ngahi lakanga. Totonu ke au ke ai tala whakatapu e whiawhi koe ni o hange ko ia, o hake ia I he tau lotu whakawhetai o I pōni. Kai ata mua ke te au, ke whai beha ki rea taritari, nou, o I kātoanga, o e whiawhi koe ni. Ko e kātoanga o e whiawhini o kui kai ko ha kātoanga pe ko ha whatongia fo o wia ai konferenis
ai siaswes de ana tau atai na tonga. Ko e polo kalama penia o whakahoko i he tau ko toa pe i he konferensi. Ka pau pe te uhanga o ahi ke whakahingoa ai polo kalama ko eni neongo whakarea ko e whakawhiewhia pe ko e konseti ai konferensi. Ka kia te au o kuhange haki i whauniteni pe ko haki i tāpū taini. O ku mau he laumari e loloto o e konferensi ko e uhi kene hanga o whakakoloa mo whakaiwia aki ai ngā ue ki tua ai konferensi. Pea neongo kui ai pe, pea moe whatongia whakalaumari e lawe ai whatongia konferensi i he whiawhini. Ka koutui e hoko, koe hae seniti e tānaki e he konferensi kakato i he pōni. Pea koutui e hoko ia koe ki i matawai. Kene hanga whakaiwia ai ngāue ai siasi o tatau pe he ne ngāue kitu a pia mo ne ngāue whakalaumari e. Ko whiewhia pe ke whakafonga i atu ai wahi whanua haapai. Ai maulota maafana, moi mau whiewhia, ko uhi ke tari, ai konferensi ka koe tūtuuni, na e whai e he konferensi senturi, buka konferensi te au i he tau ku osi. Ke whai mai ai konferensi ki haapaini i he tauni, koe konferensi aho no te au mātaha. Pea koe hui koe whakafonga ko whai atu, pea mei he whai whikau sea, ka umaa ai whai whikau pure, pea pehe ki he kau whai whikau kotoa pe kua tūtuuni, e he konferensi, ke mau whai whatongi atu, pea mei he whanga ihisi. I kai ko ia, ka koe whakafonga atu, ai eiko wana o haapaini, pea moe kau ngāu e whakapureanga, kai umaa ai haapai kotoa pe, o maulortonga whai whatongi atu i he wahi whonuani. Ai mau whiewhia, ke taritari le rei ki moutolo. Pea i kai ko ia, ka kuiheni, ai ifi, ai korisi tau whaahau pilo revu. Koe mau ki ifi pe ia kutaha i haapaini, ka koe ki ifi pe ne une whai whatongia, i he whatongia ki he ne awhi o whakapureanga, ka whai mai ki haapaini, pe ko ha whatongia o hangahi kautaha, pe koe siasi o mau monu ia, koe uhi, koe ki ifi koe ni. Pea ko whafonga ato e haapai ko toa pe. Ai mau taritari lerei, mo whiewhia mo maafana ki mautolo. Koe uhi, koe te ue tau kātoanga koe ni. Te whanonga pe he talanoa, ki he sianga ho mausi o mai, pea mei tonga iki, kai umae o tu muri, pea pehe ke ngahi wahi whanua ke he. Hange ku mou ofa mai ki haapaini. Pea kautui au e natula pehe pe. Koe tau kau koe ni e siaswes liana tau ataina. O ki ai ho tau tau kete. Ko tonga eiki ia. Pea whakahoko i whai ko wawaulahi. Pea i kai ko ia. Pea hoko ha eua. Pea haapai, pea moniua. Pea ko tau whakahoko pe ia ai tau te hina ai wesiliana i tongani. Pea i kai ko ia, ka au iai ho tau tokoni, ko tau ngahi, ka inga lotu, ka umai tau whekau aki, whaka wesiliana, pea mo tau ngahi ka inga i muri.
Pe hangai pe ko ki talanoa o whanongo ai e loto rerei ai konferenis kakato te au mātaha ke whoaki mai ai me au whai ki konseti koe ni maha mou ki te hina si koe ni ko haapai ko whamalo tau mu atu ko uhi ko mou wanga whakasi su kalaisi o mou ofa o manatu mai i haapai ni whakaosi e rea ko tala monu atu ka iaha mou fia hange ko tau wholofola i he fia fini tau fia i he eiki ko he haha mea te tau mau ia tau whuaki ia ko uhi ko siasi ka e umaa hono sino haa mai ko ia pehea ki rea taritari ko whaafonga atu ai vahe whonua i he fiafi koe ni revereva e malanga kau tatau atu. Malo pitu ki tatai whai kausea vai whanua hapai i lotu ko kamata ki e katoanga o e hon e pe ke lia taritari o e katoanga o e whiwhini. Ko ilo i pia ia ko mou whiu tatari ki mou tolu ngā he vai whanua ki e whatongia o e poni o mou amanaki pe ki mou tolu ki e poni. Ka kou kore atu mua ke tau ki paspasia e ongo whakawhiawhia koe ni na e whai whikausea mo e tala ko mau ki e vai whanua hapai kia mo e whatongia o e poni. Tau paspasi. Pasi kawi. Oua sio no. Kātaki. Koe ngai vai whanua, koe ai pe whakahoko ia i heni mo e tau kolo kalama. Ka te tau tuku tau ata ina pe. Ko o mau pe a koe, whakaongo mai ke te pire, te moku mau tolu, ka mau whakakakato atu ao tau whatongia. Ukatak pe ni o whou, ki taimsi pe ka e tokanga i tamaikini ki e nau mea ngā ue. Ae koe whasia ku mamafa no kumi.
fo kau mai au whaikau se to talahi au ma singahi kisi kau flau ko toa bebe ke konferensi ba me niwa fo ko e whaikau kure au ma kau flau ko toa bebe me niwa fo ana me no tapu o mo pasta o mai e watu me vai e tai o seuke e funga fonua ena ko e funga fonua ena
Malo vito i whaiskau pure. Ka koe tahia kau whaiskau malolo i konferenis koe ni. E ki skau whaiskau, kau whawhonga se tatalahi vai whanua i wā. I he tau olunga ko mou whai, ka moe ofa ko mou whai. Koe ofa ko whai e vai whanua ni o top tapu. E whaiskau pure kau mā e vai whanua ni o top tapu, se tatalahi pa me kau flau. O whiunga pa me paanga e wafe, fitunge au tahaono. Uafe, fitunge au tahaono. Kata ke o paspas mai hapai, ka wifi mo kata ka whahufonga ma te hapai. Paspas. Koe tau na whone, koe whaatua meri e meki langa. Koe fu ofa e pōni, o Yahweh, whakapō. Koe fu ofa ia mai vai whanua. Koe lolo en. Oa na mou pehe tonga tapu ko e pure o wawauna i hapaini pa kune ilo le rei ia o hapai. O kua e pefo i fika ia kuhinga ina o alu ki olunga. Hei kai alu noa hataha ia ki olunga ke funga Stacey. O ku alu hake pia ma tai fika. O kua e pe mea ko ki tala siti nou nou hake pia heni ke au e ma tai fika. Whawhita. Mo ki talasi kia te pemotoi kuma Stacey hena ke kakato so i matai whika koe o ku tau amanaki ki ai. Maria Babaku.
kau sea vai whanua. Kou me mei whakakau wa wau ke mau tuu hena, kai rewa ke lau eni, ka mau toki hifo ki lalo. Ka neongo ia, kua wawe sāpate e ia. Ka pau te mau toi aitem, ko toi taha kai pe whika ke olunga. Mau ki kore besea mo purete mau ki talasit nou nou at pehena. E tau mai ani ko tau tok talasiti peheni. Tau wha pehepe fuk tau tolu. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kore at ke kau flawa Amerika. Amerika, o kore at se to talahi. Ke mau hulu mai, ke mau ki talasiti at ke mau tolu. Ika whaka pare tolu i hok tua. O kata ka hulu mai ke se to talahi. Mare se to talahi. Kata ka sida yo lawa ki ka hulu ko ka hulu wale. Ka mau ni me at talasiti ko ka hulu. Talunga, lama talunga hokatu. Kuariari ai tautupu whakatiare koia. Lehi e lolo.
là bài action song có ai tôi qua cái xem đó lui tàu vào xem mai cả toang phía po ko ni ko pe ke hu fa ngai fa tap to pe ko fa ko mi hen ki nga ta ki fa phía ka ngam be lo la lai balu ki se ni ti pena ke to kon dia tu ke tau patong ya malo bit malo I pas mai lolo halai malu ma mo io coi talo ka to pe kila lo kai pa ko ai kia ko ya be he lo tau longa ai va funua e wa ke fa fe via convensi e tau o fe un mo pa nga wa mano ma fitu ngeau fitu wa mano ma fitu ngeau fitu ki to era ka pe ya e wa ke nu ke te leva ke fika ka toa ko ya no ko ko mo do he ka he malau o ko ki ya ta pe ya e wa ke ma to tapu e hoko o tonga ko ia ku korea te ka flow amerikani mo whakatata mai ke wharetolo ka whaki ho mautua whae beki kore whakawawawe ko ni ke lori ai ka flow ne o toku tapu o ku tau hewe sima ko i mui ke mo whakatata ne mo ka hau e lori o tiriwai mai ke ngahi no whaanga o ke mau ke tiriwai mai whawawawe ke taha ngahi no whaanga ai konferensi e pōnu ka tak whakauri malo apito o tau lunga mawau o whengu mo panga tāmana ma whange au ma hiwa tāmana ma whange au ma hiwa Mari bawa mo fu be de ki al hake Mari to dapu o na pe baba kona tolu pe talasi ki mama Ton begi mo ngal ke station na bo so patu mo tolo ni nai ko to ki to apu ya ko ni ko mata si kata tau be o di ko to tu punya to tapu la kamai ki la lo pe ke una kula moi ko pai vini botangata ko malo pe ki oksara tapu Amerika baby amato mori ya api ko peniri ki Amerika te vita vai kona me he makahu balu to apa ita hawa Poirangi Enchant Company Limited Construction and Design DCC Yuko be moi io taka toa Ready Island Bookshop Bangai habai o whatawa toa kahi souvenir konvenisi Heke whamalo ke ofisi e seswesi ana tau taina Tonga Pea moi Tonga Offshore Mining Limited
Hokarpe foi ai te mi prausi. Ko sio ha pai e pono sio fe ta ko to be whakapare ki tānak.
Io koe whai wa whatatai tangata tai whewhine. Haka wha tangata me kai tangata. Ko whewhine pe ka o whewhine. I he whasikoia koe otu motu. Koe Tōnta. whanau ko ni. Koe nau lere mai me Ngahi Tala City. Kehe atonga tapu. Ia koe nau tau o lunga. Koe nau whapoponga ia. Ai wahe ponua tonga tapu. E nau pie kau ngā pua kolosi. Mo e wahe ponua hapai. I e katoa ngā o tau koe ni. Pak mui mai mui Ngahi whae. Kore mai Ngahi whae. Ai mua ke mau tau o lunga. Ai koe tau o lunga koe ni. Wahe ponua tonga tapu. Koe whae, Ngahi whae. Mo e whanau. Koe mau honga ia. Iho mou whaapei, ai kātoanga o tau koe ni, ai fua kolosi ki hapai. Pea ku mau pie kau pe a tonga eki, i he fua kolosi ko mou pai. Pea ku mau whaafofonga ia pe, ai mau honga ia, mo i mau pie. Kataki e kau taurunga kau pae, mo ulawa mai ka te whahoko e tau kātoa e tau taurunga. Ka mai pasi, ai pēha minite nima. Koe tuai mai pē ko tau tāpu. Pēna tō tāpu. Koe talunga ne, kau whae koe ni tōnga tuku. Kawa mai mana wha ko pēna what. Wha koe whaipe kau ure whaenga tō tāpu. Ko kou, ko kau ko awal.
cầu bô bô thì ngày phải có này tôi bô với to ta bô đặc thì ngày lady như sao đến luôn thì kia với cầu từ tàu mà theo kata của mele avea ho o Palestina ya lo existe se che ti fuko vea mo ka pulo lai vi ka fuko lo ko tangkin na sti Kada ka whakapapau ia Peter masi o gai puha o gai awa puha koe nā koe haapai kotoa te nau turi i koe masi e kia Luisa manifetoa te mai e kau flau ka me fisi e tua kau flau ka me fisi whakau ka me lomoloma kau mai o ai whakau ako ka me kau flau ka whafufonga ka me fisi ko nau taimien e tua fisi e hoko e tau olunga e sau tata vai whanua Amerika mo Hawaii Kau sea, kau mai, kau pure. Koe ngatanga ai whai patongia, ai wai ponua toan tapu. Papoponga i mai pe ai taine kuini, kau mai Palestini, moi sketari, moi kau whai kau pure, kau tarekit, kau mai wai ponua toan tapu. Ke toko ni atu, ki he ngau e ko tau mei kona, i he konpe nisi kono te au mataha. Malo bido whakapure, kau mai hoe nantai Palestini, ke kau whaifkau, mo kau flau, mo tautopu e vai whanua tonga tapu, o ma singa whae ko toa pe mei tonga tapu ko mou whae ai fie ai pon ko e sika inga ni pe mei fisi ko e whaifkau me lomoloma ko frise kafu kau mahan hoa ko e whaifkau ako whaifkau tūtone mas ai mai si kau flau pe mei fisi Yeah.
Malo abito ke kau flau pa me fisi. Si o mo mana tua mai ai loi mata haapai tangi aho tangi bobe. Ko uhi ko si o mau whainga tā ia. Malo abito whaifkau. Ko ngai tau olonga ni ko mau mai. Tau olonga vai whanua wawau. Whiunga moe pānga e wamano. Tahawhe. Ma hive hiva. Ua mano tahawhe ma hive hiva. Kotonga tapu, whanongolerei mai Nusila mo Amerika mo Australia. Whiunga moe paanga e tahakilu ma uafe, uange au fituono. Tahakilu ma uafe, uange au fituono. Pea ku pou ki ai mo kore mai ai taualunga e koriskun salo te ke whakatahai kotoa pea ke taualunga vai whanua tonga tapu. O kuna kore mai ke Amerika kātaki peo ki taimi pe. Ke hua rewa e taualunga koriskun salo te, koristutuk koriskun salo te. Kataki. Koriskun salo te. O nau kore mai ke whai nau taualunga ki nau tolu ka nau whanonga whai nau lotu kolos. Malo apito kau fufu. Oi ni ko silukun salo te, lady Rosani Luani. Kene whaha, me woki kia wika fusmalo. Tau whawhetai pe ke iki, koe alo ofa kotoa pe ku tau au sia he pōkoi ni. Whatapu atu ke tangata ik Palestini. Whatapu atu ki he whaiwhekau sea, whaiwhekau pule. Ko ki mautolu koe o mai me koriskuin salo te. Koe maungo whewhine e tau olunga koe ke nalawa mai whewhini. Ko sina vai puna mo wā loa whiwhita. Ka koe uhi whake o ku maungo i ai ofa lahi ke ate ki mautolu. Kau whaiwhekau ka peke he mo ngahi hoa. Koe whatongia mamawha ko mo whai i e konwhelenisi. Koe au maukore ke ai pe moha mau ki foi tau olunga. Ko hui ko e whakahonga ia ai pōko e ni. Ko ia ko kore atu ka atake kau koristo tuku ko sinai tu itahi ko unga tea whanua sela la taila kepa mo tankina stin ka atake mo mea mai ke ai tau ta lunga. Pea koe tekteke e tau olunga koe ai korisi tutuku kuinsalo te koe tahamano. Malo. Kakaki hapai konferensi tau mas mai. Kawifi pasidela.
wah ya wito pe kau popo koi tutu ko escuchalo te traki vai koi ni Lady Luciani Luani. Ko mo fai e poko ni ko tek talunga ko sutu kun salo te ko panga tamano ka ko hono fonga ka wifi mo kata ko ma ki foi fast no be ka te mai a Australia te mo pas pe ko a mo tol ba ma ki foi fast I foi fácil não ver a wifi. Aí tem uma Australia, a hiribe a Australia é o comando sila. E aí foi a galoto que é meio saudada e no sila mo Australia mo América. O rapaz vai pegar ni fratare e haufa. Australia Mari Australia ko fa ai dia mo fa me ko fa apa apa o be mo la ka mai lo do wa no o fa te mo fo aquí we to watu si se ko dala yene va no Australia e ni fa ko watu o si o ka to Maduloa tena hita fata patata ko sana fati. Kada ke fraho kwato e tawolonga Australia fa fonga ya 5 kau pure wa fonwa. 5 kau so si fa klot ma pe no kau 5 kau. O mau kau fata be fok head be mengai fonga wa ka ke Australia. Mau to mai dongani mau fonga wa ka tahape. Te mau dok fok pe mau dok heo fonga wa ka ke. Ka ko mau to mai dongani mau tau olunga beta. Ko e teki o e tau olunga Australia, ko taanga e fitumano wafe. Nalo api. O siapa mai e sokoni. Ai saudara saudara pa atowa. O tanak dia stoi tauruma ai vai para a América. Agora é Australia. Agora é Australia. Tá fazendo
ngai kingi hena. Ea koe rewa ke whika to mataku, si whika ofa ka pai. O koutou mai, makasia ni kukubi. Kami kau Australia, Koloti Bau, Stenton Palu, kau kami kau pulau mereka nak main Australia. Australia, kau mai saudara ni sawere kai kau United States. O kata pepure kau mai kau flau mai United ni motor kila flau pe, motor kila flau waktu pe, ufalere. Tapi benda ku iswai tau feori. Mei vai whanua mawa o aku tuku tāla ai mea katoa pe. Koe nau tau runga mawa o toi arohake o pānga e ua mano ma whangeau mahiwa. Ua mano ma whangeau mahiwa. Ki toi reka pe wawau. Muta ki talasiki hake pe hena ke whakakato e rewa ki aroako tolu mano.
si whakaofa me hapai, si o nau mata, si whakaofa. Koe tau alonga e tau whalau mo e tau whawhonga me fisi, whenua mo i pānga e wate, ma malunge au hiwa wha. Wate ma malunge au hiwa wha. I tau hoko ke tau alonga Amerika, pea ku kore mai e whawhanua sa au tātau Amerika mo Hawaii, ke konga iua e tau tau alonga. Programa ia mo konseti po via ai konferensi spesial tau tai na tonga hono te au man taha I he ho mama ko ia mama ni kamalo ai pe ki Oksana tata ko ki San Francisco ko baby amato moli ki he abiko penieri ki Frisco kau ta ti si boy yuko Kamalo ki he Tomo Tonga Offshore Mining Limited Friendly Island Bookshop mo ngahi souvenir pada watu he pare tohi mo ako kaya pai konferensi mo sipeli koula I have a mystery I kolosi I hapai ko kau pepine pukunga lose koula evangelio o Lucila pe foki pe mo whakamalo ki te wita waikola o makakumalo pe mo hapai tahaua ko ia malo whakamalo mo loto honga ia moni aki whakaoha koen pāturuaki o tau orunga Amerika ko whai e kore. Wa tō ngā iange. Ko ki motua hātou. Nai whekau e konferensi ke aro whai whatongi ai. Pea nai whai ene tatau ana ia e whare lotu whakamanatu ki e konferensi. I mō menit koen haki minit pe hongo funu nai. Ke whaia e tatau ai ki motua koni ke whaifunua hapai. Nai whekau ke aru ki he ako. Pe a whoki mai. O tokanga mai ai pot ngā oe ako. Ai konferensi. Pe ne mea ngā oe aki ai motuani. Peto ui e he konferensi ke hoko atu a ngā ue I tongani o au ki a Amerika. Pea koe whainga maari e ni. Hapai ko mou whanau tamai. Aina mou whekau ke aro. Koe uhi ko hapai. Ko whoki mai o tatau mai. Hapai ko au eni. Kua lawa ngā au e nā mō whekau ke waro whai. Ko kore wha more atu. Ka paone e ha aho. Nei kai marawa hoku whatongi ana e whekau ia iau. Pea kore atu mō ke tuku mai ia. Ke ufoki mō ia ki api. Pea ka pau ki ai ha mea nā kulawa whai hei. I ngā ue ai konferensi pe mo sias fuesiri ana tau atai na o tonga. Ko e ki ia. Kai tuku hoku masiwa. Ke ufoki mo ia. O tau tupe I motuni mo ia. Ke tanu ai ke puri. Ka ko hoku osi o singa maari e. Nai kai toe hakuiwi. Ko urele mai e poni. Mo ki la I lo wa kau koeni.
Koret ke whai momo whenga mai. Ki lai loa kau koe. Mo ki puru puru. Na aonga. Ki e tau ngā ue wahe whanua hapai. Koe moni. Ngai kai toe haki taere. He kuki puha mānawa. Hufanga he whakatapu kua whai. Nai tatau hera āpe moi Pea nai tatau he aro tāmaki pa moi aro maari e. Ka wōrere mai, kua he whanua hapai. Koe mea e na mou whekau ke waro whai. Koe teki oi part 1 oi ki whahoha apa mo tatau koe ni koe tola e taha mano. Mo ki pulu koe ni na aonga ke pulu atu e kau konferenisi. Koe hae mea ko rawa i kai au pito. Ko siok masi wapa no ea whainga tāo e ngā wena ku kafu. Ku ke tanu mau i hapai. Ko wawharahi atu tangatai president, mai president i ako. Ko wawharahi atu ke konferenisi. Ko wawharahi atu hapai. Ko mo ke iloto le rei. Ko awe nā ku mo whanau i ke waro whai tau ngā ue. Pea kua lawa. Ko wawharahi atu pito atu. Pea mo e tatau kua whai. Kua lawa e motua whai whikau ia tatau i whai lotu whamanatu. Ki e konferenisi ko e tatau atu e ni. Ma e wahe whanua. Toki whakao atu. Ai ofa pa mo e tala monu ki he wahe whanua hapai. Tawange toa iai hapai. E pole he whatongia. Ko noi kuanga ko ikuna, pa ko ikuna ko ia ko whakawhitai. I e ofa pa mo e tau kua whai he o tua. Ke whailonga e aki. Ai tau e ni mango fulmaro e toka e kroa ko ia. O ku pore ai. Ai ka wesliana ka uma atonga. Whai ai ho tau whakatau atai ra. Pa mo e ofa kua whai mai he o tua. O ne whakamonu e ki loto whare masiwa ko e ni. Nā mau tūpua ke ai. O whalahi au pito atu. A Amerika ho mau loto le rei. Ke whakakakato atu. Si o mau whatongi a lewa e maranga kai tau. Klo patonga pe koki lahi malmon pea moe ku kato wapon wai ngahi manong moe ngahi manong alaha o Amerika mai metodisi saudata Hawaii Amerika ko Samoa mugata kato mai kata ke pau finu tau me ona tu final ko pe mama he to o sia tenieli Kulihat ke sana mesti era mama i mono ki family mono malaki tiklo waktu tapi Paul
Ya pamalo ya como fusi. Koyo ke hoko ko mapana pe. Ai konseti ko pia ko ya kon penisi. Ko ngahi. Sering ka to po kon ko mau ku ka to pak ka to ya ma hapai. Tola tahamano. Ko e teki ia e tau olunga. Amerika, Hawaii, Methodist, sa utata, mo kau ki ai ba moha amoa. Mo ka taki mai gen ki fai tau olunga. Taki mai tau olunga ki olunga. Algo olunga ki hunga Stacy. Iyo matapahiwa. Algo olunga hunga Stacy. Kesi o mahu. Koha mea ko matapahiwa. Lopet la nuit ko le taki mai te moe. Malo pito matapahiwa. Tu vai ai kita ai febine taulunga. Na kosilea pia ni nai. Afo patua Amerika. Pasi pia papa Hawaii. Taki tau tahi tau mai ki olunga. Oh,
Ko bito e talo ko ia pai ke kau ko Amerika ko to ai pe ia a mo pe mo ho ai ko e pai kau tu no tu filao ka o eni mo folo ne fai ko to ia I he siasi ko ne balolo le fai ku kau I he siasi ana ko ia tau tai na tonga penieri I San Francisco Amerika pa kono o pipini pene le pa ko ta lunga ko ia Amerika ka ba te fa ki fa tang tang yat o do foki mai de o ia Amerika ia ko tu ke toi pe ka I vai konoa o wai ki telefoni o tore mai na o ku mo to o atu ia ha ta ha ko puri o mo ta ta dia be mo to ta ta I he tamu yo solo I poni pe lo to mai konsenti even podcasting wai ta na to atu ia mama ta mai me pe ko ma ban ka ka wana me Amerika lah itu mama ta mai mo to kana me he siasi ko na penieri siasi kapan kare koe siasai koe hau malo kia motor ho iki teni aripato pevo ki se tuata ko ngara taku loto ani saya loto ani ko pekia Kesieli tota loto ani ko katea puri vea kauna holo junior Glenda Kusmalohi ko sane molofaha waka mo tupo waka waiwa wayongo wayawa ko asupa momotol katoa siya sikana o hau malu May San Francisco Amerika tada dia botol May Australia May Brisbane Australia kalau mau etama ai FP mereka wamo ko siale politika ho pai kau pe kia sia lawaki ko lave iloa ola momoto ga to hewi fanga kauka pe kia Irene ko papa ko pesi Jason New malo ya tau mai pe pin ya wat ki nusila ta ko nusila bah kono ke toi Fugao ko mai be e fugao ko atu e tamai oi ko ni che tu atalahi o nusila ko Brian Langi malo pito Ko rebe ke uhu whanga tue whakatap kakato ko kamata mayaki ai maunga kresi ma ke he koen. Ka tāpa moe mutua koe ni ke whakakakato pia e whatongia. Oku neka hoku loto pia meite hoku lau maari. Ke kau whakataha I he fia pa moe whakawhetai. E tuku kolonia ke he ofa e o tua. Ko tau mata e vai fonua ha pai ka koe ha whaka misteria e kolosi. Pea koe fononga mai koe nu whai pea me a te aroa. Mui mai he tangata ki whai whikau pūre e vai fonua. Ka maa hao na hoa na talanoto o na ikuna.
ai ngawe na ui kiai. Pea pehe foki kia atu naisa siani kai o maa hono hoa. Na nai kona ai ngawe na tuku ke na feia. Pea kukau kiai pea moe tangatai ki whaifikau sea o e metotisia kakai tonga kalolo fihaki kai o maa ki nau tolo si kau whaifikau mau kau whakataha he whanonga koe ni. Koe whanonga ai haapai. Koe lau maari e haapai, loto i haapai, whakakau kau whakahaapai, pea koe fie fia e whai whakahaapai pe. Koe teki teki ai taulunga a haapai, o wheu ngaia pea moe paanga e tahakiru. Mori koe tau olunga ene, tau olunga whakahapai pe. Mo katake o lawa mai ki loto ki whakate ho tau whatongia malo pita. Latai puli atiola. Popo au pito. Talunga kana no sila. Fa ko ne kau pinipui. Kau pini toko ono. Oh, talunga me motola pale. Fa kau pule ko no sila la tai buli atola boy fa pale. Kono ha laubano.
Sao tata kau mai metodisi famalo la ya tu motu vata ya hon mo fatongi au pon koe katoa e taulonga koe o ko fai e vai funu Amerika mo Hawaii sao tata ai sias metodisi yang upang-upang o feu makato ya mo panga takiru mawafe ono nya fituno Oma foi fácil na oficina. Mereka. Hanya ni nak pergi guru apa? Mas kamu mau berguru? Kalau masuk buku, nak baik.
longa e whamā popo ngā tau lunga. Ko e tau longa ine anu sila. Whiunga katoa mo pāngai taha kilo. Mā walu afe. Fitunge au whahinga. Amerika, Hawaii mo pango whiunga katoa mo panga tātilu, mā ono afe, ono nge au whutunoa. Tātilu, mā ono afe, ono nge au whutunoa. Ko e tautau longa whakaosi, kau konferenis kakata, o kusio mea hapai. Pea neongo e nau kafo, ka kua e beho nau loto. Koi ai, koe fasi whaosi, nou au pito ka wifi. Koe fasi au e tau olonga e vai whanua hapai, to koni ki e whatongia o e ahon. Ka kia mea ia maua, neongo ko whai ahono hue kina, ai whatongia e koni. Kau mauloto peke mau pau hapue. E neongo e toki tafului peki mau tolu e skater panga. Ka koe angai e mauloto mamahi e tau mau e ke mau kau pe he mea katoa pe. Koe ai, awiki, tā mai a ki fasi pe o hapai. Koe tek e taulonga hapai, koe panga ua mano. Koe a ki pea ki taulonga koe. E whafofonga api hapai. E a kore peke whaitau sea. Mo kau hapai kotoa ki lotoni. E tau whai e tau lunga gai whanua hapai. Malo au pito. Yengi Kapu Pevuki Koe kau sea Sosi o taina Koe Koa o e paiseni Mele havea Nau tau hiu nau taurunga e taimini Kau atu ki ai Beilo whanga o Ungatea Whanua kata Koe ka
Whakausia kau mai whakau pure. Se toa talahi kau mai whawhenua pai. He lau he kau, pia kau he lau. Malo au pito he popo, oi mamahi e lotu. Neo ngoi kafo. Koe whakakakato pe tau konseti e poni. Koe whainga maari e ko ia ku kore mai e whawhenua Australia. E te utukuanga peke se ko talahi whawhenua Australia. Ini whakakakato atu. Koe ne hiri pe ko ia. Kua maapopo kau sekretari. Koe tau tapun, koe tau whakakakato ia e whatongia e poni. Malo apito se to talahi. Matulau at pe kau Australia. Mo kada ko lawa mai lot ke tau whakakakato e lewa ke tah. Ke whakamanatua ke kolosi hawhaka misteri. Malo apito kai mai pe ki voi vai fasi pe. Au lei au te foi konseti kua fefia ko ni. Ka ngata pe pa se ni ka ko sum ba. I o se te fu wike ma umbe to kon. Lele mola. O ya ki anga pe ki sum ba. Yo. Lo toma fama popo e whakakakato e taulunga Australia. Koto e whakakakato mai e taulunga Amerika. O anga peheni. Koi hui koi wawe a sāpa tētu ke mau whakalau maaria e rewa. I e pōni o whakakakato e mau taulunga, ko taulunga Amerika. Hawaii, bai mo pango. Sau tata vai whanua Amerika ka umai mito tisi whenua mo panga tā kilu, taha mano. Taha kilu, taha mano.
o si tawalunga hapai e whawhanua hapai e whaikausiaga mai pure mo e whawhanua hapai whiunga katoa mo panga tā mano, tā hape whange au hima ko furu māta si mālo hapai Mari hapai ai begi whakapatu ue na koe mea eo pehe pehia wa more more ape na koe mea ea mo ne lau e motua mamau na koe mea whamafulu ka mau whitakai matolo e whanoa koe tau taktari meni ke kakatu mai mau e kausia kari whakakakato ai pea e whamalo e whatungia e pon e moeola e whakakatoa o whatungia e pon whamalo la hiat whamalo la hiat koe mau ki toi ngā mana ma hapai e kai nini koe whamalo a tātāpe malo, 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 malo kai toi ai ha maurea o sio be mo whakamaro atu. Koe i taimini koe whamapopo whaosi e kau tālaki i pānga lahi koe o pānga koe whaki koe i he whiapini ai le whaosi e hapai ai whenga pānga i he taimini koe teo peke whaha ke o ta pe whamalo ki Oksana Tatapu ki San Francisco ke poke TCC mo Yuko ke poki tā katoa koe tomo tonga Offshore Mining Limited koe whaitohi o motoa wha Franny Island Pokson i bangai hapai uma oe ngai souvenir o e konferensi wanoa wanima whamalo ki Baby Mori Baby Mori Amato Mori me api ko pendieri ki San Francisco Amerika ko te mita waikona whakakwalu hapai taua tonga Offshore Mining Limited tomo pe ki Poilangi Insurance Company Limited Construction and Design pe ke nau Reno malo mo e kau pipin e poponga lo sekolah evangelio me Aotearoa whakakato taulunga Australia whemakato mo pāna e tahakiru malo akuto malo Australia kore ke u watapu ke afia doa taulo tonga ka mai fataha koini mama maman tapia Lady Luciane Luane ka ma hoik tapia matabure tapia Sekei tai lahi mo tolo to be conference kakato ka mai ngai kau mea o conference ka fa de ki fa malo kon fa fonga ya doai por kalama kon tu be sekei tai lahi ke fa ki fa fia conference pa o doi leongo ko fai he tau ko to be ai fa fia conference ke he pe ai tau me he tau ko tau si o mai koe ni ki hapai i o rawa e tau fia pe ko toi lawa pe mo e tau maafana ko hi o tau ilo ko e tau fuaki he eiki pe mo e cross tunga e tau whatata he ni pe ko whamala e tau pito ngai wahe whanua
Malo mo frau mai, mo fua beo mo ngai, whamore mo frau mai, tawhira mo dole muri. Pai ko mea si e whae mai mi Amerika, ka ma Australia mo Nusira. Kei pe ngai whamiri, pau pe ke mo si awhi, whakarea ki ai. Pete au mai ni ke whawhini mo kei omi be. Whae e whatongia koe ni, pa ko whawhai de whakamaro rahe tapit. Ko tu be kai ke fo ke taha ku ne ngoi ne masiva hai poni. Ke tau fo pe tau fia. Pa ko ne kakato ia e whamo e whakawhia e conference. Ngai tau mai ki muni mo mea be ko e whakawhia e conference. Whatau hi beia e conference ko i kono ngai whatongia. Ko tau ni ko tau whakawhia ko ni ma hapai. E tuku katoa e seridia ma hapai. Tautou hua kina pe e MC e tokoto e kafo. Leo mon pe ia. Koe ngahi tulu tā lolo nā mo tulu i he poni. Ko hi koe whangataa to whangai o tu hapai. Hongo ia ki langi, peo whamawhana. Ko si hapai mo mea ike tau whataha mai koe ni. O ku riu ngā ua, riu ngā tolu e tau hilo tu ia i hapai. Hamsi anu kalawhai mo ne afu, tau hifo peo pehat. Koe o mai hapai ni kehe ia. Pake ofa koe ni ku mō whaki, e tuka atoa peia, e wae whanua hapai, whaia kono ngahi whatungia, e tau whakampe hapai. I lopeu mau rau mare, mo mau loto ke lahi, si e ofa whaki mo tukma mo tolu, ka koe whaia ke kotoa o e fia, kau whai whakau pure, kau whai whakau sea, mo ngahi sias kotoa pe, mo ngahi wae whanua, kawai me mo kawako tutuku korisku charo te foi ate whamaro lahi ke moto. Whenga mo o wha me pānga e whakilu hiwa mano ni mawhe. Toi peki pānga e whawhetupu te harau MC. Mau sa ke tua ko me sabat. Tadai question ko tolo ai ni nau kore mai ki nau hu atu mua o whakakakato e. E o ma tolo mo sa tau dai. Mo tau ni ni mabe. Mo sa tau dai. O sa pada ki wha tau lot. Malo pito koin ko whakakakato ia e toloa.
o sia do dai ma ro pe to e kau mai ke tau fia nai fe ma pe ki fa fe topo ko ya do tapo me ko mo fa vare tau ni mo fa la vai ni ke o ni makilu ko ke tau takato aki se to ta do tapo mo to ki fa le ya to e ngawe ko ni Pala mai tolo ko o fa do mo do cái bên mèo tàu phơi tàu mà phăn à tàu lót cái tàu phước tàu cao ai pon một sĩ cả cao mai bèo ao mai hạ bay nhiều mà mắt ta tôn cái hạ bay và có tôi có tàu lao mà đi tàu pha mai này lắc cái mèo tàu qua là phước kỳ tàu qua phía với ô toa cái phước của tàu phơi và có tôi cũng để phi năng alo lấy bê kia tau ka hau tu ke tau i tonga tapu wai na mo mai masilini ki tonga tapu mo mai be ke tau ka toanga mo tau fia tu ki tonga tapu ke ne hanga o saitar ki tau tau ka hau hapai pa mo ange ki tonga o ange waka mo e ka mo e kane mo e mea katoa mo frau ange ospe wike lo tu mo no fange ke tewe tau ka toanga i tonga tapu o mafana pe a tonga tapu sai dari ki motor me ngai vai fonua memori ngai vai fonua i toka lau tau hiki ki tonga tapu fai tau ka toanga tau whawhitai ki o tua ko tau e ua ngeau ai lotu i tonga lotu i koe tau kumunia ki o tau loto pe tau whoki moia tau o lotu i tau ka toanga koe tau amana koe tau ka toanga koe whakapatu pe a whare ilo ton be ya klo fra mari mai fonua pe mo lotu ke faya ke tau ka tonga ka ya nga fa ngo fuai a tau fo ke lotu ke tau hu fia nga o tau amana kai fa ma ka wifi fa maro ke kau tanak banga modol ko to be ko fa to koni ke lawa fa tongia e poni pe ngo mo fa me panga e ni makiru to fa le ya va fonua to tapu Hiwa mai e rabeta hua mai afe mai a e kua pouri e koe hoku rau mari e ka unu e ka kai o tuanoa afe mai e o ta whiao e mafi afe maya kia te ki mautoro o mawomi ki he o tu hapai o fia he moui ai hapai sibe mea ku to mai si kau fai kau Amerika me Australia manusira klobe ke mau kau Fise hamoa, niwa mo niwa Ewa mo bawa Kama tonga tapu Klobe ke mau kau Iai biaha ki tulu i e kafo Aku toka mo e kafa E baha whanua hapai Tapuak mai ofa katoa be ko fuak Pea mo e loto katoa be ko fia Mo mawhana he pōne Pe mawangoi o
o tau whiao. Tau whiao ia po uri, tau whiao ia aho. Tora hoko maha aho o mau mate ai osi fuawa i kāre ware. Ai matapā ki he mo i ka hao. Tāpuak mai ngā oe me whatongi o e poni. Toko me au whakoen ko whaki e he kakai o e a whiona. Tāpuak mo ia ke aonga si tauhi loto whai he otu motu me otu hapai. Tāpuak mai a e conference kakato. Tuke ma wafe heo ki malolo. Ko auhu ma pongpongina ke ngahe whatungi alahe konferensi. Ka ke fuak maha mawiri bagi ome malohi. Ki maurawa e ke ngahe whatungi au toe. He rotongan ka maa ka hauna. Ia Sisu Christ ko alo ka ko mau whamui. E kresa eki o whai o tua. E whiohi lau mare mani ni. Kia tau tolko tope ia o tai ngata. Amen. Tupu taraki koe di he konferensi. Para ba kawa luko ko me o pai ke loko pe o siasio hapai. Pe bo la va le ia ko ka toanga fa fia ka toanga fa mafana te poka lau bali. Ai koncerti ko ni pe ko pongpongi te fa mapola foki. Ai lotu pongpongi. Ai konferensi ai taimi hongo fol pongpongi pe fo ke tali ko ia pangai ko pangai o wahe pangai ulaki mo pangai ua i apongpongi ia i ilo pongpongi pe fo ki mo ilo hefiafi ko lava e fa tongi ato me ho mama o mama ni Facebook ai Broadcom FM Broadcasting Pemungate kau fai batongia ko Peter Takapua pe kia manase lauta. Dari kita ko alibate kisina mau anoman malo mo mea mai. Don't worry, be happy. Mo mea